Vain July ni samthum ni ngani kan lo thleng le ta Vainia Longtai district chunga thil thleng lang sar zualte theyang anga kirho kan tum le don ani thupuya kan lu main he ka channel hi khoi taka min lo like sak turin ka ngen che then min subscribe sak bokla ti chuan notification bell i mek ka anga ni tina Longtai district chunga thil thleng lang sar zual itu ang tokin yen thei don ani Vainia hian Longtai district a thil thleng danglam te chiam a om lova nun phung apa ngain akal chhole a office po dan pa ngai angakal ania dor in hong apa ngain om boka khuwa anuam lutuk lova tam lutuk loven ro atlade urenga ni chuak mu tur om manglo ani ole kan ti dan thin pa ngai angin Longtai district chunga COVID-19 sirek mek awanga district thutarte tiang hian longai khaleira Longtai district mi le sa state pona tanga lo ho government quarantine facility le home quarantine khung san mek za thi wen tai dar nga thang khan mi za le pakwa ania wen khan state tanga lo thang thar anom lova sarkat house satangin mi pathum anom hun chung zo to le result nei tha de chuatir ani thunga COVID care center a en kol lai mi som pakhat te chuan result ani khati phawangin chuatir ania thuchiang akina kan langai khale don ani Zoram Medical College ZMC Longtai district atanga RT PCR test tura swab sample thon to zong zong hi sangkhat zale pasari ania hem sangkhat zale pasari atang hian result share tim to ania positive case hi som ni le pan hi mu chua to nin en kol dam to hi mi som le pakwa anom to a tun din huna hian positive case hi en kol lai mi chia pathum an lo mek ani chuan tuna Longtai district quarantine din hun hatiang hi ani government quarantine facility a hian tourist lodge a hi pakwa anom meka circuit house a hian mi som ni le pakhat anom mek boka PWDIB a mi pasari anoma medical quarters a hian mi som nga le panga anom mek boka COVID care center a tun din huna hian positive case hi pathum anoma anni ba ka hian physical na endik ngai mi panni dalu anni boka chuan an vain COVID care center a hian mi panga tuna hian anom mek ani in lama in kol home quarantine kan tia kha som le panni tuna hian lo meka chuan tun din huna hian mi za le pakwa COVID-19 awanga khungsan mek Longtai district a hian anom ani Longtai district COVID-19 positive case ZMC RT-PCR mga swab sample endik non ani nuwa negative ta mi som le pakhat mi pa ka kania chu Vaini khan Longtai COVID care center atangin tam taka chuatir ania COVID-19 positive tam chuak CC atanga chuak tur te hi CCC mani enkol tu Dr. El Sadai P Lalber siaman tama chuan ni na lekha discharge certificate lanin district medical superintendent Dr. Zoltan Pari chak chuan dam chuak tele an chung ta na hriat tur poimo silfiana hun amanga ti chuan felun taka chuatir anni Longtai CCC enkol positive tam chuak te hi an chuan nu hian ni sari chung an mani in lama in khong sang tura hriatir ania hemi hun chung hian pon chuak lova in leng po kom lo turin hriatir ania tin an mani chung te nen po film khur taka khosa ho turin thuron pek anni bok ani film khur turat an ni rol hian midang tan lo tur le thin sik chan tur om lo ani ti medical lam hian Vainia han seilang bok ani Vaini khan Thalai Christian Paul Kanat unit le Penial Thingka unit 10 GK Pidei den chenin Longtai district blood bank a da tur thisen unit som hi le pali an peya he thisen pe a hi BCM Kanan Sunday School Hall nei ania
Longkai area GKP coordination committee chairman rongbol tu Elvis lel thang zuala chuan rongbol na hian alut thoka piang te hian an hlut na le aro puina an thathina chutiang bok chuan thisen pek ko hi a pathin te vek hian a hlut na hi an thathina ni tin kalkhom te fuina thu thatak tak asaya kumin GKP dei thupui lalpa man tlak ti hi GKP member te hian nun uluk takin vong ila siam tu pathian tan mi man tlak kan ni theina turin rinom takin arong bol itum thewang u tin pu Elvis lal thang zuala hian fuina thu asaya ni ani ba ka hian pu es lalmon puya secretary Longkai area GKP in tucha toy sena ani ba ka tong china kun mang boka chuan thisen pek chun som ania e blood donation ke ma hian thisen unit samhi le pali pek ania thisen petu te hi mi pa samhi panni le me chia panni ani COVID-19 sireng abanga harsat na sang kara mi inphal le anga ina ria midang te tan luang chuak anum zela Voin Khan United Pentecostal Church Northeast India Longtai West chuan CEM Relief Fund for COVID-19 tranpuina anon chungluta an tranpuina an pek wa hi chang sing khat le sang hi ani CEM Relief Fund for COVID-19 a hian tranpuina a pek sel theya online po a pek thei ania mani remchanga office lama pedu kanom point tiklai point office hun chungin a pek thei ani tin CM Relief Fund for COVID-19 a poisa tling khom mang hian tranpuina tam tak lo sam chuat to ani po ani nisana khan Longkai police ten Longkai ko poichunga surprise nai pe hekul checking anneya zanda sari achangadar ko ka khan Longkai ko poichung hun ramchang la ya sem darin duty an siama he huna hian lir thei khaltu dan som lo ni samti le pasari layan mana hengan man te hi zuroi chunga motor khalte kum thling lawa lir thei khal chuak te helmet khum lawa two wheelers khalte le MVF bochia te ania an poisa toy tir tin khom hi chen sang khum le za sang ani hetianga police dan sarpa checking an nei ina tera chu Longkai ko poichunga zan lama dan phal lo anga lir thei khal thin te man chuale ni pui van tlam kan lo tin chok na te tin zan lama lir thei tang chunga du da ta khal pe ti rem na ania ni zana khan malak na atan ulan han chana hetiang anga surprise de ko checking a hi kalpui se antuma ko lo te adana ha sem na pek se tumbok ani tuna hian Longkai district chunga hun poimo report hetiang hin longa thaleila MS kuma gas agency ya windia khan gas tip thang thar aum lova nimin lama chan hule eu siveng tan gas hi sem alo ni to a indin ni afian alo then be se ania lo thang le tur hi thingka tan sem ani don ani tundin huna hian gas bur khat hi chen sa sari somnga a thalchu ani bo Mizofet filling station tuna hian petrol le diesel te hi nimin lama ret ne adang lam lova petrol hi liter khat chang somsari pakole pusa samnga le pariat a thalchu ania petrol XP chang somriat panni le pusa samruk le panga chang somriat panni le pusa samruk le pakwa a thalchu ani boka diesel hi liter khat chang somsari pali le pusa somni le panga a thalchu ania petrol le diesel te hi free sale a thalchu ani bok Mavula filling station a hian petrol liter khat chang somsari pakwale puisa samnga le pathum a thalchu ania diesel hi liter khat chang somsari pali le puisa samthum le pariat a thalchu mek ani bok diesel le petrol te hi free sale a thalchu ani bok ani Venia hian Longkai district chunga bu fai din hun center sang sanga stock din hun te
hetiang hian lo ngai thla ila longtlai PDC a hian quintal sang thum za somli le pariat le point som thum le panga au meka diltang SDC a hian quintal zan ni le panni point som nga le pali tuna hian au mek bok ani bungtang south center a hian quintal zathum somsari le pariat point som ko le panni au ma tithum nar center a hian quintal sang khat le som kwa tuna hian au meka wathuam pui center a hian quintal sang ni zaria som ruk le pali da ani boka vasei kaya quintal sang thum tuna hian da ani bok ani in damdep a hian quintal sang ni le zakwa da mek ani boka tichuan tundin huna hian longtai district chunga bufai che khomna distribution center sang a hian quintal singkhat sang thum zanga somriat pathum point somriat le pakhat mek ani longtai district chunga bufai awang harsatna tun thenga hriat tur awmlova fur chung dai tur tuna hian chekhop chhomek ani bok ani ole khatizong kha wen nia longtai district chunga thilthleng laksa zual kan han tarlan theite ania ka channel milo thir saka min ngai lu sak tu jong song ta chunga lom thu kana se